Engineering units of the Russian armed forces have started clearing roads and forest areas of the Svitiyy. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina Kamis 9 Juni. Dalam 24 jam terakhir, pertahanan udara Rusia merontokkan satu jet tempur Ukraina. Sarana pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Mazanovka, Republik Rakyat Donetsk. Juga, 13 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Slavnu, Prechistovka, Kudryasovka, Epifanovka di Republik Rakyat Donetsk, Varvarovka, Borovenki di Republik Rakyat Lugansk, Tokmak di wilayah Zaporizhzhia, kata juru bicara militer Rusia Igor Konasenkov. Dari pihak Ukraina, 140 tentara Rusia dilaporkan tewas. Angkatan bersenjata Ukraina juga menembak jatuh satu helikopter. Total 178 heli Rusia rontok selama di Ukraina. Juga 212 jet tempur Kremlin dihancurkan. Цель уничтожить. Цель ПВА, расход 1, прием. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.